Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Khasi Students Union Narpo Circle kalapan pau ya kejing persya kebajur halor kejing temu jong ka company Star Cement Limited ban sedang ya kejing ti motion sa syakawai pat kejaka kabadon hakasnong Bri Chernot Hais Jaintia Hills District kejaka kaba kejing he kalong Saupoar point Sanpuway hektar. Ya kani kejing persya kinong yalam jong ka KSU Narpo Circle kila lek pen pauru hau member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board haka khatwai tarik mentau benai risau arjar khat khandai barhadien kani kila pen pauru ya kani lengba kinong pathai kubor ka Shillong Press Club. Kinong yalam jong ka KSU Narpo Circle hapo kejing yalam jong President Usamla Quilnis S. Suchang. Habakren haginong pathai kubor kila yathu baka daw hi bagi persya ya kejing temu banti yo motion daga company Star Cement Limited hakasnong Bri Chernot kadai halor kejing ma ya ki pateng bandangwan kawai na kejing ma kadai ya kawa lunar kaba jengai tang kuma sanspa mitar nagapar batmu banti yo motion kabadai ru kawa kabatu chakawa lukha kaba ar kadai halor kejing ma ya Narpo Wildlife Sanctuary yo kindo no kimrat kiba em hakani ka khlau kabalai kalong kajing tieng bakan sami sakawai pat kajaka bala julor bat kabamla penon kam kumju kajing du no ki kenbat ki balong dawai bat kiwei kita ba pelong ni kum kasang ban persa ju dengan kajing temu ban klong yo tu motion kalau ba kumba klong tang ini ba kene kajaka kebetulan saya kalau South point 0.51 hektar ban klong yo tu motion kalau ke jingma ke krong ke ap ya ke wa luna mongkong ba ya ke wa lukha hadung ta ke wa luna la long ke de ke wa ke balanya om dan syu kita im na kita kum kita kha kita bunjai kita du no kum om kren parang kalau ka dat lewat tiga ni ka wa luna ka kendu bat ka wa lukha dia nawarna kijeklia kita hamti hawa lukha ka pone malon kare kamut berada island ya kare company ban klong yang tu motion mut 6% ka wa luna bat lukha kindu kindam sudah berhadu mentaru om dan bro benar bandi ya kualka ya kawa lunar lain penaikan su dengan yang jongi habang ikendu yang member secretary juga state pollution control board yang nagarin joki kung kabut pilih ayu kalau kena kajing temu juga Star Cement Limited ban pan lagi kesan nak pai ba ban support ban aji kesan dengan yo ban klong tu motion nemar kumbang itip ban daerah berhenti ki bajeklia ki bajeko kitik be sekte ki atli kawa lunar bat kawa ka ki bang kli ke bas nyongo tolong bawnya membas ketri jaga bolong baka bolhi kamdon jingkit kli kamdon jiktip sepang kita bajeklia jabo ki batu sekte kawa ka polisi terbut uang baka don tangre gawe ban pek habak ile maintenance ya ki machinery yungi begitu ki machinery bami na ki machinery ki sekre jabo la gitu segi umbang ni yang paling tip sa ministry juga environment and forest ti habang kilipat ti ketu ka sekre bami na ki promotion habak ti emotion kitu ki sekre jabo betul segi sekte ki wa ba atli ti kre ayu muda kalian supri ka office supri kale ayu te yang tu ka polisi terbut kasimkhia mo ngene ka jintu ko sa kini ki atri ki wa te ujbak ba na kalian ka polisi terbut kamra ban simkhia ngene na kamre ka bantaj ga te ban dili par yo habini kisna mo da nadu ara jarnyo ka jinyap ki do kha hang tu ro na ba ro ka na kalian supri ka but kale yo ong yang tu ni le te susu hakapun kebaan kajima nungkong kare kawarna ku ba nangnya
Naman kata ke promotion kadang kejincingai tan buat sang sepak mereka. Kejincingai jong kawak lunar bat kawak luka nak kata ke jaga bat krong promotion kalau tan sang sepak mereka. Te lada yorat ban krong promotion kata kamu kumbang dengan kata kamu ke kawak luka bat arti bat kawak lunar kamu totali politik kinjaklia bat kiwi tidak berat kiberang tu kinujak sendal. Kapoi balai kejima ya kenal po wildlife sanctuary. Kumbang lagi baka dalpo wildlife sanctuary kedarman sunda apa ketika kejaga purpose ban krong atau masuk. Di hakra dalpo wildlife sanctuary kata kejaga ban krong masuk kahap apa ka ecosystem. Tinis semua ban kerang ka wildlife division kami semula ai nimyo hai ko kebor bakin persya dan nimyo sinyau sawaru bakin negara tu nak kan tempau ya kasi persya namar hantu kidan kimrat babun jai tidak ada akhirat ya kenega ya ka kene company ban krong yang musun kemut itu ki kimrat babun jai kindu jai nak sudah sudah upai ba upaniam yo jingthau yo si upaniam yo website mut kenega ka wildlife kat penstom ukat kuno kunang ai handre bare pat om semana penstom ya kini kinong penjeklia kat kiwa kini kinong peniap ni la barang cikiten bala ailat ya kini ka company ban yo krong motion kamu kila peniap sundan ya kilo kibarak barang tu nomor amber nomor su ban song tu nomor pemte ya kibom habagi krong ya no motion kajing kelang ya kau forest saka belong selan no kejaga kemud ke turning of the forest lands to westland in the region kenipat kepon kalau ba nak kepor sekepor kita ini senang plan haba kawe kejaga kamu studi kalau kipan biang sekawe pak kejaga manyo ada kesan ban klong dia te hangni ngau ga nak kawe kepor sekawe kepor ki expand ya gaji ti motion joki kaya ka banjia itu kejaga kajingja itu sekarang kalau bagi umbang undi kiban saudang itu kejaga kelut kenrano mentang medangnya bantiat sikrau na aku tengah sikrong om hendrai na saya si kaya ka banjia pateng ke sini ni wanang ne omri ni bani persa kalau kapar omri bani persa kata kedoman kumong ke parang hendrai ini ban benar persa ke ya ki umbang undi ai kau tetap ya ki merak-meran na mentah ban mentoy ke pateng ke sini keba pensiun mo ingin kumkusan kumu ke sarkar negara forest lembaga ketika ke state pollution control board ke wildlife ke elat ban pulang ya ketika public hearing kecil pensiun kota ban elat ketika company from the motion kena ke bu ujian pakau te kumta negara yang jingin kesan ni penpau ke jing persyajo ban delele yo elat ya kena company ban yo krom Kiau tu nak dia cakap. Bat kumju. Ia ikut kebor basibun ki kisen. Dan kisen ki ba ai pesan. Kat ke jitmu ban tulong ke jit. Persiap ba harap ban krong ya tu motion. Hoi macam la pendran ni. Mereka ngah punu kitip. Namar ni ki bagi mesti mitip ke jilong jiman jang cakap. Ke banjia hadin habot. Ada airat ke company ban krong ya motion. Hendrai maki tim tipe. Soal kejing kesan, ni dan kejing klik, ni dan kejing baklik, nak minta ban penak besar, ya kemarin ya umpam sendiri, nak minta kepeteng,